Nexia жылы қанша? 2006. 2006 кузов жақсы екен, а? Кузов жақсы екен бірақ, 2006 объемы қанша? 1.5 простой мотору? Простой мотор. 2006 1.5 простой мотор. Қанша деп салайлы бұғаны? 110 дөйлі бе? 130 ба? Түш бересіңер бе? Сен бензинге де түспейм, атау наран түспейм. Қанша ол айдағаныңарға машинаны? Айдағаныма 5 айдан бері айдайм. 5 айдан бері. Полный ремонтын қылып бүтөрүп даяр қылып қойгам. Мотор, коробка, ходойлар жақсы элеби? Жақсы. Жақсы. Битта экти аркага балон алыш керек болду. 2000 қанша дедік жылын? 2006. 2006 жамат. 2006 1.5 механика, кузов жақсы екен. Шыналар жаңы эле екен, а? Аркада экон алмаш керек. Таны бар онан. 130 миң түшүп бересиң, а, брат, а? 130 миң мына ушу дөңгөлөктөргө түшүп берет экен, Бюджетный вариантта машина келип калды, туугандар, продажагачы 130 миң. Баганы жакшы койдук, бирокчу. Матизага мындай жакшыраак Матизага келбейт жамат. Жүргүзчү, брат, көрөйлү. 130 миңге баганы койдук. Түшүп берет экен. О, бир попуткада жүрдү. Парокторду көргүлө, жамат. Кондер иштебейби? Же бару жокпу өзү? Кондер жок, а? Мунун эмнеси онун? İşleyibi? Komplekt atsan bazı öyle ekan birokçu. Gidravlika barı yok bu. Gidravlika yok, prostoy ekan da bulunda. 130 миң. 130 тысяч рублей. Onda üstünde bagajnik var ekan go. 130 миңге бағаны қойдық, жамат. Çalıp алдына барып сауданы қылғыла. Түшүп берем дейт. Эми канча түшүп берет билбейм. Лобойда трещинасы бар екен. Эми мындайда рабочий машинада жаңы үйрөнчөктөргө нарак беракка чапкылаганы жакшы машинада Nexia. Көрдүңүздөр туугандар. 130 миңге азыр бир жакшыраак Матизам келбейт. Орто Матиз келет, а? Матиздин жанында бул той корот го дейм. Чала бересиздер, жамат.